Pozdrav svima, dobrodošli mi u video. Danas radimo izvanredni unboxing. Došla je kocka i da li vidimo da ponovno trebamo škare? Ne treba vam ponovno škare. Da, Kubos pazi na prirodu, tako da ne trebate ni škare kupovati više nikad u životu, jer Kubos ima u trakicu i naravno opet ste pali na foru, znam, već vam je dosta svega. Bacit ćemo kutiju sa strane. Ljudi moji, ovo vam je Veilong vrm. I dobili smo magičnu odjeću zajedno s njom, odnosno magičnu tkaninu. Ako vidite, evo, moj kolega Ivan Miletić ovdje sa mnom, ekspert, slagač na slepo velikih Rubikovih kocki i malih, i on je jako znatiželjan što ovdje ima. Pa ćemo krenuti odmah u unboxing ove kutije. Da. Sutra nam je Samobor. Kako bi Vojko V rekao, na čelu imam samo bore. Od divljih jagoda znam samo motore. Kocka je tu. Znači, ovo vam je vrm, ball core i ima onaj UV coating. Ono što se standardno dobije uz moje kocke, imamo neki fancy font, ovo je maintenance, klasično ono što smo dobili i uz Huameng, to je ovo što niko ne zna koristiti, ovo što svi znaju koristiti, ove stvari koje nikad nećete koristiti, da se vidi sve tu. Jako puno papira unutra, nećemo to uopće dirati jer to je stvarno kaos za otvarati. Nego vratit ćemo to nazad. Nemojte me zezat, opet kutija. Kako se ovo otvara? Ja pitam se kako se ovo otvara. Uspio sam iz prve, može se reći. Iz prve, možda iz druge. Ali ako želimo biti Srbi, onda smo iz treće uspjeli. Zanemarite moje fore. Danas je Srbija aktualna ovih dana zbog onih pucnjava. No, udomili smo prijatelja Ivana Miletića u Zagrebu, jer on je tražio sigurno sklonište. Pa će nam on isto tako i dati first impressions na ovu kocku, čim izvodimo iz kineske plastike. Prvi okreti, samo trenutak. Prvi okreti, dosta dobro, kao corner cutting ide sve super. UV coating, sad napravio sam stvarno prvi pokret, nisam mislio. UV coating se stvarno vidi, dobar je. Vidio sam je neki kao gun UV coating kocke i pa slično je, možda čak malo manje coatinga, ali ok, ovako. Odmah vidimo ove ogromne rupe tu, stane, nemam pojma, i Alexa može staviti prst unutra. Možda čak malo manje nego Huameng, ali evo, naš kolega Ivan Miletić će napraviti prve poteze, ne treba biti na kameri, ali ću vam reći, evo, čovjek je napravio seksi 3 puta, U2, LL, neki OLL riješio nazad, komutatori, čovjek leti. Čovjek koristi... Ovo je kocka, a ne ono tamo što imaš. Dobro, ono su setapane kocke. Čovjek koristi GTS 2M, popala mi u Avenue Mallu dok sam bio. Napravio sam 3 poteze. Sad ću ja da napravim neke poteze. Ovo je svakako jako brza kocka. Ono što odlikuje ovu kocku je auto alignment, ajmo reći. Znači evo, ok na 45. Bam. I onda se auto aligna. To naravno nema kod ovih nekih isto ball core kocaka. Tako jako. Ovdje baš klikne. Zato što šta ima unutra, budemo otvorili kocku da vidimo kakva je. Dobre. Kocka je jako full suha, nema uopće luba unutra. Ali kao što vidite ovdje, to je taj ball core unutra. Znači imamo tu te magnete, sve super, sve pet. A edge-evi i u sebi isto imamo magnete. I onda se oni zapravo odbijaju od tog corner magneta, tako da onda kliknu u svoje mjesto. Naravno, ovu kocku, ne smijem zaboraviti, mojeg dragog sponzora možete kupiti na kubos.com. Ne znam točno koja je cijena, ali imate 3 verzije ove kocke, standardna s običnim magnetima.
maglev sa maglev tehnologijom i onda ovaj ball core plus UV coating, pa čak s puno nižom cijenom nego neke GAN kocke. Tako da slobodno možete to kupiti na kubos.com sa kupon kodom DAVID555, ne smijete to zaboraviti. Ponovit ću, kupon kod DAVID555, to na izlazu kad plaćate, unesete to i dobijete 5% popusta na kubos.com. Jesam rekao da je ovo s kubos.com? Da. Vrlo dobar izbor, imaju čak i više nego ove WCA kocke. Ovo je full brzo i više nego WCA kocke ima razne slagalice. Ajmo vidjeti što ima ispod centara. Ispod centara klasično ono što smo vidjeli i kod Huamenga. Obje imaju maglev, obje imaju ove dual adjustment system. Čini mi se čak, sličan broj klikova. Ovo vjerojatno će trebati staviti 3, 4, 5 klikova da bude malo, valjda ovo ide ovdje. Da bude malo sporija, meni se ovom ne sviđa toliko puno, jer je jako brzo, stvarno ne mogu. Da, ovo radi u 4, bez problema u 4, znači, molim vas, ako ćete kupovati, kupite neki deblji lub da ovo malo usporite, jer ako Stivan Miletić, ovo je tako odlično, kocka će vam umret za 3 mjeseca jer nema luba unutra, jako je brza, znači ovo je stvarno, ne znam što da vam kažem, treba setupa, treba vidjeti, i Huameng je bila dosta brza iz kutije, ali kad smo mi u setupali je bila dobra, vjerujem da će ovo isto biti dobro, ajmo vidjeti samo corner cutting. Da, a malo se muči iskreno. Ali vjerojatno neće ni trebati toliko corner cuttinga zbog ovog auto alignmenta koji je dosta dobar. Ništa, budemo vjerojatno setupali ovo kocku, pa ajme dodatno. Ovaj logo se ne može maknuti čak zbog UV coatinga. Inače se logo tipa na Huamengu može maknuti sa gumicom za olovke klasične grafitne, a ovdje ne možete imati UV coating. Tako da, nažalost nije legalna za blind, ali nema veze. Ne kupujte zbog blinda, siguran sam. To je to. Za ovaj unboxing, hvala puno Kuposu što su mi poslali ovu kocku, hvala Ivanu Miletiću što napravio prve poteze. Ako želite kupiti ove dvije kocke, ili Huameng ili Weilong V9, Vrm V9, kubos.com, kupon kod DAVID555, uskoro će biti neka natjecanja, tako da se pripremite sa dobrim novim kockama. I uživajte, do sljedećeg unboxinga. Ćao.